Umzukulu owabe engumengameli wezwe uNelson Mandela ongasekho uNdileka unxuse ukuba kube nokuthula nobulungiswa eNingizimu Afrika. Uthi ukube umkhulu wakhe ubengumengameli ubezolisingatha ngendlela efanele udaba lombulali womholi we-SABC uChrisani uJanusz Walus. uNdileka ukusho lokhu nje namhlanje kuhlangana iminyaka eyisishiyagalolunye kwedlula emhlabeni uMandela. Nanku umbiko nonkululeko Nyembezi. Khulu ibingamhluba kakhulu lonto ba njengoba umazi bayangumuntu oxolo no sabonakala nangokusweleka kaComrade uChris uba ilizwe laliphathe sabe semfazweni asakwazi ungena emfazweni ngoba ayangumuntu oxolo wakwazi ukuthetha noluntu lulonke uba singathathi izikrweqe siyobulala nathi kuba kusweleke uComrade uChris. Nedemocracy yethu yafumana ngoxolo. Indima yakhe eBurundi nakoRwanda eyaziwa naselizweni nje lilonke jikelele indaba yoba indima yakhe yoba abe ngumuntu oxolo. Nanku uJanusz Walus unikwe ingqawule mhlawumbe ucingela uba benokuphatheka kanjani bangabe besaphila. Ndiyamazi babengenaphatheka kakuhle ngoba incike ingqawule kodwa ke ebezaba kuba ibingumuntu oba umuntu kufuneka silandele imigaqo siseko yelilizwe nokuba abantu bafanele balandele umthetho kakhulukazi futhi utatomkhulu aliqwetha wayewazi uba umthetho uhamba phi na. Enkosi kakhulu nguye ke lo ke uNdileka Mandela thethela icala ke losapho kulomsitho uqhubeka apha eMthatha ukukhumbula ezona zinto zinsika utata Nelson Mandela owayesijongile efuna ilizwe loMzantsi Afrika ilizwe lehlabathi liphile ngoxolo. Manibile kuwe e-studio.